Pemirsa pikobat luwuring buleleng sampun sayan becik kererhang pemargi. Duaning asa punika kantun kepanggih oknum sani nenten urati ring sejroning ngelola luwipun. Punika mawinan kadis DLH Buleleng nyarengang kramani antuk sinarengan ngelola luwu berbasis sumber. Makudang-kudang pengupaya kemargiang pemerintah Kabupaten Buleleng ring sejeroning nampenin pikobat lu organik miwa anorganik ring tengahin keramane. Sakewanten mundingayang inik jimbar kabupaten mejanten muatang penyarengan kerama mangdane nangyang rasa eling salah sida becik ngelola lu ipun kadis DLH Buleleng Putra Aryana Mawasang ring sejeroning OPD ngelola lu ipun kantos ngewentanin tebe modern rumasuk ring pedesanan bemekas ring sekolah taler ngarianin lomba pengelolaan lu pai ketandane ngaptiang kerama sida nangyang rasa eling ring kewentanan lu ipun mawinan pikobat lu puniki nenten wanta dados amongan DLH Buleleng nanging samian baga keramane nganinin indik pengangkutan lu oleh tenaga DLH Buleleng pai ketandane mausang nyabran raina semua kanto sukre pacang ngangkut lu organik raris ring raina sanicara pacang ngangkut lu anorganik tur minggu wanta lu residu sane pacang langsung kekirim ke TPA Bengkale. Ngelintangin jadwal inucap kaptiang kewentana lu ring TPA Bengkale nenten ngelangkungin kapasitasnya nih. Ya Sari Yuli, Bali TV.